A duhet t'i festojmë Krishtlindjet? E ku mi erotisja dhe Fadoni, si πρέπει να εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Dhe në qoftë se po, si duhet t'i festojmë ne Krishtlindjet? Και αν είναι να τα εορτάζουμε, πώς πρέπει να τα εορτάζουμε. Amin. Ωραία και σύγχρονη ερώτηση. Pyetje e bukur dhe kohore, thot. Αδερφοί μου, δεν ξέρουμε αν είναι αυτή η μέρα η πραγματική. Sikur se tham, thot, nuk e dim nëse është me të vërtet kjo dita e Krishtlindje, që lindi Krishti, Αλλά σε ένα κόσμο που έχει ξεχάσει τι σημαίνει Χριστός, por në një botë që ka harruar se çfarë do të thotë fjala Krisht, για μας είναι μια ευκαιρία, γιατί είναι γιορτή για τον Κύριό μας. për ne është rasti sepse është festa për Zotin ton. Είναι ευκαιρία να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε για τον Χριστό μας αυτές τις ημέρες. Është rasti pra që të gjejmë kohën që të flasim këto ditë për Krishtin ton. Είναι ευκαιρία να ομολογήσουμε τι πραγματικά έκανε ο Χριστός. Është rasti të dëshmojmë dhe të rrefejmë se çfarë bëri me të vërtetë Zoti në jetën tonë. Γι' αυτό και εμάς μας αρέσει. Dhe kjo gjë ne na pëlqen. Όμως εμείς σαν χριστιανοί δεν παρατηρούμε, λέει, γιορτές και μήνες και καιρούς και νιαυτούς, πως κάνανε οι Εβραίοι. Por ne si të krishterë nuk i veçojmë ditët për të festuar festat e ndryshme sikur se bënin hebrejt ose sikur bëjnë hebrejt. Από θέμα εορτών εμείς σαν χριστιανοί κρατάμε μόνο το Πάσχα. Ας εορτάζουμε, λέει. Për sa i përket të festojmë, ne të krishterët festojmë vetëm Pashkën. Λέει ας εορτάζουμε όχι με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Le të festojmë, thot, Pashkën, jo me maja që fryhet, domethënë, por και αυτό το Πάσχα μας είναι κάθε Κυριακή, δεν είναι μια φορά το χρόνο όπως ήταν των Εβραίων. Këtë arsye Pashka jonë është çdo të diele, jo sikur si ishte një herë në vit për hebrejt. Λένε ότι τα Χριστούγεννα τα χρησιμοποίησαν, η εκκλησιαστική ιστορία τουλάχιστον λέει, ότι πήραν αυτή την ημερομηνία γιατί τότε γιορτάζανε και οι Ρωμαίοι τα ηλιούγεννα. Τι γιορτάζανε? Την ημέρα του ήλιου, τα ηλιούγεννα, γιατί 25 Δεκέμβρη αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα. Flitet se në kohën e perandorisë romake, romakët festonin datën 25 dhjetor, sepse vazhdon të rritej, të zmadhohej dita, domethënë, dita e diellit. 24 Δεκέμβρη είναι η μεγαλύτερη νύχτα. Me datën 24 dhjetor është nata më e madhe, më e gjatë. 25 Δεκέμβρη παίρνει ένα λεπτό η μέρα. Dhe me datën 25 vazhdon dhe zmadhohet një minutë dita. Οι Ρωμαίοι λοιπόν, επειδή γιορτάζανε τον ήλιο, είχαν σαν Θεό. Γιορτάζαν τον Ιούλιο. Είχαν σαν Θεό τον ήλιο και γιορτάζανε. Romakët kishin si perëndi diellin dhe festonin. Επίσης στις 25 Μαρτίου είχαν την ησημερία, ίση μέρα, ίση νύχτα. Gjithashtu me 25 mars është një lloj dita me natën, domethënë e Οι gjatë. πρώτοι χριστιανοί δεν γιόρταζαν τέτοιες γιορτές. Πουθενά δεν αναφέρεται τους πρώτους 2 αιώνες στην εκκλησιαστική ιστορία να κάνουν οι χριστιανοί μια τέτοια γιορτή. Të krishterët e parë, të 200 vjetëve të parë, domethënë pas Krishtit, nuk shohim që të festojnë festa të tilla. Όταν όμως άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν γιορτές, γιατί ο Κωνσταντίνος ήθελε το κράτος του να λειτουργεί και να μην έχουν άλλες γιορτές οι Ιουδαίοι, άλλοι χριστιανοί, άλλοι Ρωμαίοι, ήθελε όσο γίνεται να τα συμπτύξει για να έχουν ίδιες αργίες όλοι οι πολίτες. Kur ishte mbret Konstantino, donte që mos të kenë festat e tyre hebrejt, festat e tyre romakët, festat e tyre të tjerët, por donte që të kishin të gjithë një fest që mos të ishin ditë pushimi, domethënë të çdo lloj kombi të veçanta.
Έτσι λοιπόν έχουμε 25 Μαρτίου που είναι η Ησημερία, έχουμε ο άγγελος να μιλάει στην Παρθένο Μαριάμ, τον Ευαγγελισμό δηλαδή της Μαριάμ. Pra kemi 25 marsin, është kur ungjillizohet Maria, kur ungjillizon engjulli që i tregon për lindjen e Krishtit. 25 Δεκέμβρη που γιορτάζανε εκείνη τα ηλιούγεννα, βάλαμε ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Me 25 dhjetor është kur festonin ditën që posmadhoi dita, domethënë, dhe është Krishtlindja sot. Και 6 Ιανουαρίου ήταν μια μεγάλη γιορτή που είχαν στην Αίγυπτο. 6 Ιανουαρίου ήταν μια μεγάλη γιορτή που είχαν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. 6 janari është një festë e madhe që e kishin në Egjipt, në Aleksandri. Εκεί γιορτάζανε οι Έλληνες, οι Πτολεμαίοι που είχαν καταλάβει την Αίγυπτο. Atje festonin Grekrit, Ptolemejt domethënë, që kishin poshtur Egjiptin në atë kohë. Είχαν ανακατέψει το Θεό των Ελλήνων, το Δία, που τον έλεγαν Άπη. Kishin përzirë perëndinë e Grekërve Dhian, tash Dhias diku i thojnë në Shqip. Και την Ίσυρις που ήταν η θεά των Αιγυπτίων. Dhe Isirin që ishte perëndesha e egjiptianëve. Και είχαν φτιάξει μία κοινή γιορτή Dhe kishin bërë një festë të përbashkët και ονομαζότανε η γιορτή του Σεράπηδος. Dhe emërohej festa e Serapëve. Και επειδή υπήρχε πάρα πολλά φώτα, είχαν πάρα πολλές λαμπάδες εκείνες τις ημέρες. Dhe kishte shumë drita të ditë, domethënë ndisnin shumë llampa. Ονομάστηκε οι χριστιανοί τώρα είπαν ότι τότε ο Κύριος μας βαπτίστηκε στον Ιορδάνη. Dhe të krishterët e quajtën sikur se atëherë ishte kur Krishti u pagzua në Jordan. Και έτσι συνδύασαν τη γιορτή του Σεράπηδος με τα φώτα τα δικά μας, δηλαδή το εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε που λένε. Dhe kështu e bashkuan festën e Serapëve me festën e dritave, domethënë me 6 janar, kur është pagzimi i Jezu Krishtit, sikur e quajnë. Dhe bën Τώρα δεν να αναλύσουμε πώς γίναν όλες οι γιορτές. Tani nuk do të analizojmë patjetër se si u bën dhe u krijuan gjitha festat. Εμάς σαν χριστιανούς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ne si të krishterë nuk na interesojnë këto. Όμως ό,τι γιορτή έχει σχέση με τον Κύριό μας, Por çdo festë që ka të bëjë me Zotin ton, μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε κι εμείς για τον Κύριό μας. Δεν θα είμαστε εναντίον. na jep edhe ne rastin që të flasim për Zotin ton dhe kështu nuk do të jemi kundër kësaj festet. Ο Παύλος λέει είτε επί προφάση, είτε επειδή προσθέτουν πόνο στα δεμάσμά μου, είτε γιατί αγαπάνε τον Κύριο, εμένα δεν με νοιάζει ότι ακούγεται το όνομα του Χριστού. Qoftë nga zilia, thot, apo qoftë nga keqardhja e tyre për prangat që kam dhe flasin për Krishtin, nuk më prish punën, rëndësi ka që flasin për Krishtin. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό σαν εδάφιο. Ne do të mbajmë këtë si paragraf. Έτσι και θα βρίσκουμε ευκαιρία αυτές τις μέρες, γιατί στο κάτω-κάτω για τον Κύριο μας μιλάνε. Τι άλλο θέλουμε. Έστω και ας μην ξέρουν πολλά πράγματα. Dhe kështu do të flasim për Zotin ton, se si do që tjetë për Zotin flitet, pra për se lindi Krishti jon, Zoti jon. Μας δίνεται η ευκαιρία να δοξάσουμε και εμείς τον Κύριο και να μιλήσουμε γι' Αυτόν. Kështu na jepet edhe ne rasti që ta lavdërojmë Zotin, pra të flasim për te. Amin. Kur ishte Jezusi 8 ditë. Po. Po tani të në Hristos oktoj meron. E quan për të bërë rrethprerjen. Tonë pikanin na kanë tin peritomi. Sipas ligjit të Mojsiut. Σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Ishte e detyrueshme ta bënte këtë gjë. Ήταν υποκριτικό να γίνει κάτι τέτοιο. Amin. Ήταν υποχρεωτικό. Ishte detyrueshme. Γιατί ο Ιησούς μας λέει υπετάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει τους υπονόμου.
sepse thotë se Krishti ju nënshtrua ligjit që të fitonte ato që ishin nën ligj. Και πήγαιναν μάλιστα να προσφέρουν και ένα δώρο. Αν ήταν φτωχοί, προσφέρανε ένα ζεύγος περιστεριών ή ένα ζεύγος τριγώνων. Dhe shkonin për të ofruar edhe një dhuratë. Po të ishin të varfër, sillnin një çift turtush ose pëllumbash, si thonë. Αν ήταν πιο πλούσιοι, προσφέρανε αρνάκι. Po të ishin më të pasur, ofronin qenç. Η Μαριάμ όμως και ο Ιωσήφ ήταν πολύ φτωχοί, γι' αυτό προσφέρανε ζεύγος περιστεριών, λέει, ή ζεύγος τριγώνων, έτσι μας λέει η Γραφή. Maria dhe Jozefi ishin shumë të varfër dhe për këtë arsye ofruan një çift turtush ose një çift plumbash. Και ήταν ευσεβής πιστή η Μαριάμ, Dhe ishin besimtar të përëndishëm pra Maria, γιατί η Γραφή έλεγε πάνα σερνικών ανοίγων μήτρα θα είναι άγιος στον Κύριο. sepse shkrimi thoshte se çdo mashkull që hap mitrën e nënës së tij do të jetë i shenjtë i Perëndisë. Δεν είναι μόνο ότι ήταν ασερνικός, ήταν και πρωτότοκος. Nuk është vetëm që ishte mashkull, por ishte edhe i parlindur. Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε όλα τα ασερνικά έκαναν την περιτομή. Dhe duhej që të gjithë mashkujt të bënin rrethprerjen. Και ο Κύριος μας υπετάχθηκε στον νόμο. Dhe Zoti jon ju nënshtrua ligjit. Εάν δεν γινόταν αυτό θα ήταν ήδη σε παράβαση. Po të mos bëhej një gjë e tillë, do të ishte shkelës i ligjit, Γιατί αυτό έλεγε η εντολή. sepse kështu thoshte urdhri. Και μάλιστα δεν ήταν στον νόμο του Μωυσέως, ήταν από τον Αβραάμ. Dhe mundësisht ky ligj nuk ishte në ligjin e Mojsiut, por ishte që nga Abrahami, Και είχε σχέση με τον Χριστό μας. dhe që kishte të bënte me Krishtin ton. Του είπε επειδή θα γεννήσεις τον Χριστό σου δίνω σημάδι περιτομής. Dhe i thot, nga që do të lindesh Krishtin, si shenjë do të jap rrethprerjen. Έτσι δεν είχε γίνει. Kështu nuk ishte bërë. Οπότε ο Κύριος μας υποτάχθηκε στον νόμο γιατί έτσι έλεγε ο Λόγος του Θεού. Pra, Zoti jon ju nënshtrua ligjit, sepse kështu pra e thoshte fjala e Perëndisë. Και ο Ιωσήφ και η Μαρία ήταν ευσεβείς, το έκαναν αυτό. Dhe Jozefi dhe Maria ishin njerëz të përëndishëm dhe e bënte. Και μάλιστα ο Ιωσήφ την παραδέχτηκε σαν γυναίκα του, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να το αφιερώσουν το παιδί. Dhe mundësisht Jozefi e pranoi si grua të tij, sepse ndryshe nuk mund ta përkushtonin tek Zoti fëmijën. Εάν δηλαδή πήγαινε ο Ιωσήφ και έλεγε δεν είναι δικό μου παιδί, καταλαβαίνετε. Po të shkonte Jozefi pra dhe të thoshte se nuk është fëmia im, e kuptoni se ç'bëhej. Θα υπήρχε λιθοβολισμός από τους Φαρισαίους. Do ta vrisnin direkt me gur farisejt Marin. Αλλά ο Κύριος του είπε μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου. Por Zoti i tha, mos ki frikë Jozef të marrësh Marin për grua. Και ο Ιωσήφ πήγε εκεί γιατί πλέον ήταν γυναίκα του. Dhe Jozefi shkoi pra atje sepse tani më ishte e shoqja, gruaja e Η tij. Γραφή όμως μας λέει ότι γέννησε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο πριν συνέλθωση. Δεν είχαν συνέλθει μεταξύ τους. Pra shkrimi na thot se lindi birin e parë të parlindur, domethënë Maria, përpara sa të shkonte me të Και shoqja. λέει ότι δεν τη γνώρισε μέχρι που γέννησε το παιδί της το πρωτότοκο. Dhe gjithashtu thot shkrimi se Jozefi nuk e njofti Marin Για διαβάστε αυτό το εδάφιο. derisa lindi të parlindurin e saj. Dhe ta lexojmë këtë paragraf. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, Στο Luka διαβάζεις? Ματθαίος, Στο Ματθαίο. Και Ματθαίο në kapitullin e parë, shohim te, και διαβάστε το 24 και το 25, τα δύο τελευταία κεφάλαια του πρώτου, εδάφια του πρώτου κεφαλαίου. lexojmë dy paragrafet e fundit të kapitullit të parë tek Ungjilli sipas Mateut, 24 dhe 25. Dhe Jozefi si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç i kishte urdhëruar engjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Por ai nuk e njohu derisa ajo lindi djalin e saj të parlindur, të cilit ia vuri emrin Jezus. Μας λέει ότι μέχρι τότε δεν τη γνώριζε. Na thot pra këtu se deri atëherë nuk e njofti. Αλλά έλεγε μετά ότι είναι η γυναίκα του, την πήρε η γυναίκα του την Μαριά μετά. Por thoshte pastaj se është gruaja e tij, pas që lindi e mori për grua. Όταν λέμε
μέχρι τότε σημαίνει μέχρι τότε δεν τη γνώριζε, μετά τη γνώρισε. Καταλάβατε τι πάει να πει. Kur themi deri atëherë, kjo do të thotë se deri atëherë pra nuk e njofti si grua. Και όταν λέει τη λέξη πρωτότοκος, Dhe kur thot fjalën i parlindur, σημαίνει ότι είναι ο πρώτος τοκετός που έκανε η γυναίκα αυτή. do të thotë se është lindja e parë që bëri ajo grua. Εάν δεν έκανε άλλο τοκετό, Po mos kishte bërë lindje tjetër, τότε θα έλεγε γέννησε τον ιόν αυτής τον μονογενή. atëherë do të thoshte se lindi birin e saj të vetëm lindur. Αυτές είναι οι ελληνικές λέξεις. Έχουν νόημα και στα αλβανικά πολύ καλά, αδελφέ. Ναι. Εάν λοιπόν πούμε πρωτότοκος, σημαίνει ότι γέννησε και άλλα παιδιά. Po të themi i parlindur, kjo do të thotë se ka lindë dhe fëmijë të tjerë. Όταν πούμε μονογενή, σημαίνει ότι δεν γέννησε άλλο παιδί. Por kur themi se lindi të vetëm lindurin, kjo do të thotë se nuk lindi fëmijë të tjerë. Αλλά συνέλαβε παρθένος, Por u ngjiz e virgjër και γέννησε τον Ιησού χωρίς να την έχει γνωρίσει ο Ιωσήφ. dhe e lindi Jezu Krishtin pa e njohur Jozefi. Amin. Kur shkrimet hebraike e tregojnë vendin se ku do të lind Krishti, lind pyetja se si ata do të gënjehen me Antikrishtin. Όταν τα γραμμένα των Εβραίων λένε E të shkruaj. πώς γράφουν δηλαδή το πώς γεννήθηκε ο Χριστός, πώς δεν θα καταλάβουν τον Αντίκριστο. Τέτοια εδάφια, λέω, οι Ισραηλίτες δεν τα πολύ συζητάνε. Παραγράφet të tilla, Izraelitët nuk i diskutojnë, thotë. Παραδείγματος χάρη, οι ραβίνοι τους και όλοι δεν διαβάζανε το 53 κεφάλαιο του Ισαΐα. Për shembull, rabinët, mësuesit pra të hebrejvet, nuk e lexonin kapitullin 53. Υπήρξε τώρα τελευταία, ένας αδερφός με πήρε τηλέφωνο σήμερα μάλιστα και μου το είπε. Tani në fund ishte një vëlla, thotë, bile sot më morën telefon dhe më tha, Και μου είπε ότι οι υπερορθόδοξοι τώρα ραβίνοι που έχουν στο Ισραήλ αρχίζουν πλέον και διαβάζουν και το 53 κεφάλαιο του Ισαΐα. thotë se rabinët e ortodoksisë atje pra në Izrael kanë vazhduar ta lexojnë kapitullin e 53 të Isaias. Γιατί δεν θέλουν να πιστέψουν ότι ο Κύριος θα έρθει ταπεινός. Sepse nuk donin ta besonin se Zoti do të vinte i përulur. Θέλανε μόνο να βλέπουν το γύρο που θα έρθει να τους κάνει βασιλιάδες, τίποτα άλλο. Donin të shihnin Zotin që të vinte dhe t'i bënte mbretër, asgjë tjetër. Και γι' αυτό θα περάσουν δυσκολία μέχρι να το αποδεχθούν αυτό. Ακόμα δεν το έχουν αποδεχθεί. Dhe për këtë arsye do të kalojnë vështirësi të mëdha derisa ta pranojnë këtë. Dhe akoma nuk. Αλλά τώρα αρχίζουν και τα συζητάνε περισσότερο τα εδάφια. Por tani vazhdojnë dhe diskutojnë më tepër paragrafet. Οι πρώτοι χριστιανοί Të krishterët e parë, που λέει ότι ήλεχε τους Ιουδαίους όπως ήταν ο Απολλώς και άλλοι πρώτοι τέτοιοι αδερφοί μας, ku thotë se i kontrollonin judejt, sigurisht e Apollo dhe të tjerë vëllezër akoma tonë, τους διαβάζανε τα εδάφια. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννησιό. ja lexonin paragrafet që thotë se e virgjëra do të ngjizet dhe do të lindë djalë. Προσπαθούσαν να πούν ότι δεν σημαίνει αυτό. Mundonin të thonin se nuk dën të thotë, domethënë nuk ka këtë kuptim. Τους εξηγούσαν τις προφητείες, αλλά δεν θέλουν να τις πιστέψουν. I shpjegonin profecitë, por nuk donin të besonin. Γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν στο μυαλό τους ότι ο βασιλιάς τους θα είναι τόσο ταπεινός. Se nuk mund të fantazonin në mendjen e tyre se mbreti i tyre do të vinte kaq i përulur. Γιατί αυτοί ήταν υπερήφανοι. Sepse ato vetë ishin krenarë. Για να έρθει ο Κύριος και να σου φανερωθεί, πρέπει να είσαι και εσύ ταπεινός όπως είναι ο Κύριος ταπεινός. Që të vijë Zoti dhe të shfaqet, do të jesh edhe ti i përulur sikurse ai është i përulur. Αυτοί θέλανε μόνο ένα Χριστό να τους πατάξει τους εχθρούς τους και να τους κάνει τους βασιλιάδες. Ato donin
një Krisht të vinte, t'i godiste armiqtë e tyre dhe t'i bënte mbretër këto. Γι' αυτό υποφέρουν μέχρι σήμερα. Έχει κλείσει η διάνοιά τους. Për këtë arsye vuajnë deri më sot, sepse mendja e tyre është e mbyllur. Και μια που το λέμε, ο Κύριος να τους ανοίξει τη διάνοια, γιατί πολλοί από αυτοί θα είμαστε αιώνια μαζί. Dhe tani që po themi këtë, Zoti t'u hape mendjen atyre, sepse me shumë prej tyre do të jemi në përjetësi me ta. Ήρθε ο Κύριος να σώσει τον Ισραήλ, Uroj që Zoti ta shpëtojë Izraelin, γιατί πάρα πολλούς από αυτούς θα ζούμε αιώνια μαζί. sepse me shumë prej tyre do të jetojmë në përjetësi me ta. Δεν καταλαβαίνουν τώρα, Nuk kuptojnë tani, αλλά κάποιοι από αυτούς, αδελφοί, θα παίξουν σπουδαίο ρόλο για το όνομα του Χριστού μας. nuk kuptojnë tani, por disa prej tyre do të luajnë një rol të madh për shpëtimin e tyre. Ήρθε ο Κύριος να διαφυλάξει όλα τα πρόβατά του, Uroj që Zoti t'i ruajë të gjitha delet e tij, γιατί θα παίξουν σπουδαίο ρόλο σε όλο τον κόσμο την εποχή εκείνη. Θα τους δοθεί η χάρις αυτή. lese την 7ετία τώρα. Sepse do të luajnë një rol të madh, pra në kohën e tyre. Fjalët e urta, kapitulli 16, rresti 33. Στον στις παροιμίες, συγγνώμη, cilën thatoni? Kapitulli 16, rresti 33. Στο 16ο κεφάλαιο, το 33 εδάφιο. 16. Me 16, kefali. 33. E predikuesi tha, e fjalë të urta, më fal. Shorti hidhet që në barkun e nenës, por çdo veprim varet nga Zoti. Εδώ λέει ο κλήρος πέφτει στην κάλπη, όλοι όμως οι 689 faqe. κρίσεις είναι παρακύριο αυτό. Ναι, αυτό είναι, αλλά ακόμα ένα θέμα τώρα εδώ. Vlla Paskal, Po. do na i përkthesh fjalë për fjalë, sepse në radhë parë prandaj e tham këtë gjë, sepse nuk është një lloj me përkthimin, pastaj edhe shpjegimin se çfarë kuptojmë me këtë. Αδερφοί μου, Ναι, αδελφέ, εδώ έχουμε ένα θέμα. ναι, Θες να σταματήσουμε? όχι, λέει, πες, λέγε. Εδώ στα αλβανικά λέει το κλήρος πέφτει από τη κοιλιά της μάνας. Στα αλβανικά. Ενώ εσύ Όχι. λες πέφτει στη κάλπη. Στην κάλπη είναι όπως ρίξανε τον κλήρο και έπεσε ο Ματθίας. Είπαν εσύ καρδιογνώστα Κύριε, Κάλπη είναι έπαιξε πιο... το κουτί που πέφτει ο ψήφος. Ναι, όχι, ο ψήφος, προσέχτε. Ο ψήφος είναι πάω εγώ και ψηφίζω αυτό το πρόσωπο. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι με τη γνώση μου. Α, Δεν είναι η κρίση του Κυρίου εκεί, είναι η δική μου κρίση. οκ. Ο κλήρος είναι, βάζω δύο χαρτάκια μέσα, το ένα λέει τον Σκριτών ή τον Πασκάλ ή τον Γκέντσι. Αχα, Και τραβάω τον κλήρο και λέει Πασκάλ. αχα. Το κατάλαβες τι είναι ο κλήρος? Ναι, ναι. Tani duhem të shohim pak ndryshimin e shortit me ndryshimin e votimit. Votimi është që votoj për filan person, do më thënë votoj me mendjen time, duhet votoj për Gencin për shembull. Edhe jap votën Gencit. Kurse kur është shorti thot merren për shembull 3 letra thot Toni, Pashku dhe Genci dhe fut dorën dhe kap një. Kjo është, do më thënë, shorti që është nga Zoti. Dhe kush dale. Ναι. Εδώ λοιπόν το εδάφιο, αυτό έχει, γι' αυτό λέει ότι η κρίση είναι του Κυρίου. Për këtë arsye, në këtë paragraf thot se gjykimi është i Zotit. Είπαν εσύ Κύριε, καρδιογνώστα, έκλεξε ποιο από τους δυο θέλεις.
Les që ato mathia les. Για το Μαθία και το Νιούστο, ναι. Kur u ba që u hodh shorti dhe u zgjodh Matia në vend të Judës, që ishin 2 veta domethënë që u propozuan, dhe u zgjodh Matia dhe gjykimi këto domethënë nxori Zoti këtë që ishte dishepull. Εδώ δεν μπορούσαν να βάλουν 2, έπρεπε να μπει ένας για να γίνουν 12. Këtu nuk mund të futnin 2 veta, domethënë që të bëheshin 12. Një duhet të dilte që të bëhej apostull me 12. Αυτοί κρίνανε με ωραία κριτήρια Ato gjykuan me kritere të mira, ποιος ήταν στον Κύριο από το βάψιμο του Ιωάννη μέχρι την Ανάστασή του. se kush ishte pranë Zotit, domethënë me Zotin nga pakëzimi i tij deri në kryqëzimin. Βρήκανε 2. Dhe gjetën 2. Ποιο να βάλουνε. Dhe thot këtë vejmë. Και είπανε, Κύριε, έκλεξε εσύ. Dhe këtë vejmë apostull, domethënë për këtyre 2-ve dhe thanë, o Zot, zgjedh ti. Όταν όμως μιλάμε για διακόνους, Por kur flasim për dhjak, εκεί πέρα λέει ας εκλέξουμε 7 διακόνους. këtu thot le të zgjedhim 7 dhjakot. Όταν λέμε εκλέγουμε, αυτό είναι οι εκλογές που κάνουμε, ψηφίζουμε. Kur thot se të zgjedhim, do të thot se bëjmë votime. Και λέμε αυτό το πρόσωπο θέλουμε να είναι διάκονος, το εμπιστευόμαστε. Dhe themi se ky person dua të bëhet dhjak, sepse e besojmë. Είναι άλλο πράγμα ο κλήρος, άλλο ο ψήφος. Tjetër pra është shorti dhe tjetër është votimi ose zgjedhja. Έτσι, ρε φίλε μου. Vlla, e kuptuam këtë tani mund Πώς έριξαν κλήρο και έπεσε στον Ιωνά. Αδελφέ, το καταλάβαμε αυτό, λέει ο αδελφός του Τονί, αλλά θέλει κάτι άλλο να πει. Vlla Pascal, e kuptuam këtë. Mund na e thuash tani duke u bazuar te greqishtja si përkthehet kjo, sepse kemi gabim në lidhje me atë që tha vllai deri tani. Si përkthim. Επειδή εμείς το έχουμε λάθος μεταφρασμένο, το τι πέφτει ο κλήρος στη κάλπη, πώς... Domethënë ta lexoj vllai i greqisë si çështë dhe na i përkthej ashtu siç do ta përkthej vllai. Kaq. Thjesht bëhe leximin dhe ta përkthejmë. Θέλουμε να το διαβάζεις όπως το διαβάζεις ελληνικά, να το μεταφράσω εγώ σιγά σιγά για να καταλάβουμε τη διαφορά, αδελφέ. Ναι. Διαβάζω πώς το λέει, προσέχτε, ο Βάμβας και πώς το λέει το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Thot, do të lexoj se si e thot përkthimi i Vamves dhe si e thot përkthimi i vjetër greqisht. Πρώτα λοιπόν διαβάζω το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Lexoj thot nga përkthimi i vjetër grek. Cili paragraf është toni? 33. Okay. Το 33. Ναι. Λέει, ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπη. Thot se shorti hidhet në Αλλιαπόφασης εξαρτάται από τον Κύριο. Por vendimi thot varet nga Zoti. Ku hidhet shorti vlla? Ku hidhet shorti? Plotsoje. Πού πέφτει ο κλήρος? Σε τι είναι αυτό που πέφτει? Το λέει η κάλπη. Πιάνουμε και βάζουμε ένα κουτί. Και ρίχνουμε μέσα 2 κλήρους και λέμε τραβάμε ένα. Shorti hidhet në kuti. Hidhet në një kuti, thot, 2 letra, thot. Η κάλπη είναι αυτό που πάμε και βάζουμε και την ψήφο μας. Kalpi ose kjo kutia është ajo që fusim edhe votën, thot në to. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα η μετάφραση του Νόβα λέει το ίδιο. Ο κλήρος ρίπτεται στην κάλπη, είναι ακριβώς το ίδιο, το λέει έτσι. Ναι. Αλλά. Όλη όμως η κρίση αυτού είναι παρακύριου, το λέει λίγο πιο αναλυτικά. Domethënë, njësoj thot se shorti hidhet në ark, në kuti, si ta themi ndrysh, dhe vendimi del nga Zoti. Amin. Στο αρχαίο ελληνικό κείμενο λέει η απόφαση. Εδώ λέει ότι η κρίση, το ίδιο είναι όμως. Απόφαση και η κρίση, okay. Atëre fjalia shorti hidhet në kuti, por gjykimi ose vendimi varet nga Zoti. Kjo po. E jep Zoti, domethënë, vendimin e merr Zoti. Amin. Amin, amin. Amin. Ka ëndra nga vetja jon, ka ëndra që vijnë nga Zoti. Është një pyetje, domethënë,
me më dyshje, mund ta bëj djalli këtë gjë të shikojmë ëndra nga djalli, nga i ligu? Ε, Mund të jetë ndonjë ëndër nga i ligu, nga djalli? Αδελφέ, υπάρχουν όνειρα από το Θεό που μας δίνει ο Θεός. Si e thëtën më filli herë? Mund të shikojmë ëndra nga jeta e përditshme, Έχει όνειρα από την καθημερινότητα mund të shikojmë ëndra nga i ligu. και μπορούμε να δούμε και όνειρα από τον εχθρό. Και αυτό μπορεί να γίνει. Εδώ jo mund bëhet. Το λέει ο Ιώβ. Këtë e thot Jobi. Όταν μισό λεπτό να σας πω που το λέει. Trinta 33 κεφάλαιο. 15. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να δούμε είναι στον Εκκλησιαστή, στο 5ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Duhet të shohim tek predikuesit në kapitullin e 5, kjo edhafja i patë të 3. Εκκλησιαστής, Ναι. 5 κεφάλαιο, Dhe kapitulli 5 tek predikuesi paragrafi 3. 5-3. και εδάφιο 3. Για διαβάστε να δείτε πώς το λέει. Gjete tani. Sepse nga punët e shumta vijnë ëndrat, dhe nga fjalët e shumta zerri budallajt. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος κοιμάται, Από την πολλή δουλειά. ναι, δεν είναι μόνο η πολλή δουλειά, έχει πεινάει και βλέπει ψωμιά, διψάει, βλέπει βρύσες. Nuk Έτσι, është έχει, δηλαδή μπορεί να είναι και σαρκική επιθυμία, μπορεί να είναι σκέψεις και εικόνες που έβλεπε όλη την ημέρα, δηλαδή όταν δεις ένα έργο στην τηλεόραση και τρομάζεις, βλέπεις τη νύχτα εφιάλτες. Ναι, κάτσε, προχώρησες πολύ και δεν είναι. Ναι. Πες έτσι αναλυτικά, όπως τα είπα όσο μπορείς. Ναι. Kur e shef njeriu ëndra mund shifet, për shembull, kur një njeri është i uritur, mund shohë bukë në ëndër. Kur është i jetër, mund shohë ujë. Kur ka parë një film që është të mërru, domethënë një film që është tremb, do të shohë ëndrat të trishtuara në ëndrat të tij. Domethënë janë dëshirat e mishit. Έτσι. Μετά μπορεί όμως και ο διάβολος όταν του δώσουμε τόπο να μας φοβίζει με όνειρα. Pastaj mundet edhe djalli, kur t'i lëm vend djallit, të na tremb me ëndra. Ή να του επιτρέπει ο Κύριος να μας φοβίζει με όνειρα. Ose ta lejoje Zoti që të na tremb me ëndra. Μέσα σε μια δοκιμασία. Në një provë që kalojmë. Αν θα δείτε στο 7 κεφάλαιο του Ιώβ, Po të shifni te kapitulli 7 i Jobit, και διαβάστε το εδάφιο 13-14, ναι. και διαβάστε το στο 7, Ιώβ 7-13-14. Lexojmë tek kapitulli i 7 tek Jobi, paragrafi 13 dhe 14. Kur unë them, shtrati im do të më jap një lehtësim,
shtroja ime do ta zbuz dhimbjen time. Ti më trem me ëndra dhe më tmerron me vegime. Kështu shpirti tim i parapëlqen të mbytet dhe të vdes, sesa të bëj këtë në jetë. Βλέπετε εδώ πέρα επιτρέπει ο Κύριος στον διάβολο να τον, μόλις πάει να ξεκουραστεί, εκτός δηλαδή από τον πόνο που είχε ο Ιώβ, επέτρεψε ο Κύριος μας να το διάβολο να τον τρομάζει τη νύχτα. Για να το δείτε αυτό θα πάτε και στο 18 κεφάλαιο του Ιώβ. Να το δείτε εκεί πέρα. Δηλαδή το διάβολο τον λέει η Γραφή βασιλέα των δρόμων. Γι' αυτό δεν πρέπει εμείς να βλέπουμε έργα αυτά που τρομάζουν και μερικοί τους αρέσουν κάτι τέτοια να βλέπουν. Αυτά είναι κατευθείαν από το σατανά. Këtu ku lexuam tek Jobi, është që Zoti e lejon djallin të shkoje, përveç smundllegut që ka, të shkoje ta trembe edhe me ëndra, domethënë. Dhe gjithashtu të lexon edhe tek kapitulli 17. Για διαβάστε πώς το περιγράφει 11 μέχρι 15, 18 κεφάλαιο του Ιώβ. Kapitulli 18 i Jobit, ναι. Και μιλάει τι κάνει ο διάβολος, πώς τον παραδίδει δηλαδή ο Θεός στον διάβολο και τρομάζει τον άνθρωπο. Δεν διαβάστε το 14 είναι, αλλά διαβάστε από το 11. Lexojmë nga 11 deri te 14, thot 14 është ajo, se si Zoti e quan djallin mbret i tmerrit. Gjëra të tmerrshme e tremin nga çdo anë dhe e ndjekin në çdo hap. Forca e tij paksohet për shkak të urisë dhe shkatërrimi është gati ta godasin anash. Gëlltit copat të lëkurës së tij, i parlinduri i vdekjes glabëron gjymtyrët e tij. Atë e rrëmbejnë nga çadra e tij që e dinte të sigurt dhe e çojnë para mbretit të tmerrit. Εδώ πέρα λέει ότι τον στέλνει, λέει, στο βασιλιά των δρόμων. Këtu thot pra se e çon tek mbreti i tmerrit. Αυτός είναι ο Σατανάς, ο οποίος φόβιζε και με ενύπνοια τον Ιώβ. Άρα μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο όταν το επιτρέψει ο Κύριος. Ai është pra Satani, të cilin e lejon Zoti që të shkojë ta trembë dhe në ëndra Jobin. Δεν το επιτρέπει όμως τον κάθε πιστό και συνέχεια. Por nuk e lejon Perëndia tek çdo besimtar dhe vazhdimisht. Μπορεί σε μία δοκιμασία όπως είναι εδώ να το επιτρέψει. Mbase në një provë, sikur është këtu, ta lejoj. Δεν μπορεί όμως μετά ο Κύριος τον διώχνει, γιατί αν ήταν έτσι δεν θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Ο Σατανάς δεν θα μας άφηνε. Mbase mundit për një moment, por pastaj Zoti e largon, se nuk na lën gjithë natën zgjuar. Δεν του το επιτρέπει ο Κύριος. Pra nuk i ja lejon Zoti. Αλλά όταν θέλει να δοκιμάσει εδώ τον Ιώβ, το επιτρέπει για λίγο. Por kur don ta provojë këtu Jobin, e lejon për pak. Γιατί ο Ιώβ είναι μέσα στη δοκιμασία τώρα. Τον έχει παραδώσει ο Κύριος στο διάβολο να τον δοκιμάσει. Sepse Jobi këtu është në provë, domethënë provohet, e ka dorëzuar pra Zotin në duart e djallit. Por të provuar. Amin. Kapitulli 2 veprat e apostujve. Stis praksis, το δεύτερο κεφάλαιο. Rreshti 17. 17 εδάφια. Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma ime mbi çdo mish, dhe bijtë e bijtë tuaj do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shikojnë vegime, dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Pyetja është e vargu i fundit fare, te kjo që lexuam. Kur thot të rinjtë tuaj do të shikojnë vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Domethënë thot ëndrat janë vetëm për meshkujt, domethënë vetëm për vëllezërit, se nuk thot edhe femrat të shikojnë ëndra. Εδώ λέει στο τελευταίο που λέει ότι οι μεγάλοι σε ηλικία θα δούνε νύπνια. Λέει μόνο για τους άντρες που θα δούνε νύπνια. Δεν λέει για όλους.
Εδώ πέρα συνήθως τα παιδάκια, και εγώ όταν ήμουν μικρό είδα μια όραση όταν έλαβα πνευμάγιο, είδα μια όραση τη γη, είδα την... έτσι το είδα, πώς να σας το πω, το είδα την υδρόγειο και την έπιασα έτσι με τα χέρια μου όταν ήρθε η δύναμη του Κυρίου πάνω μου και σαν είχαν φύγει τα χέρια μου και γίνανε χέρια Θεού. Και κράταγα όλη τη γη έτσι την υδρόγειο σαν ήταν 0 βάρος. Μια όραση έτσι που είδα. Të rinjt janë që shohin vegime, thot. Kur isha i vogël, unë thot më tregoi Zoti një vegim sikur po mbaja gjithë tokën në dorë. Sikur ikën duart e mia dhe ishin duart e Perëndisë, dhe nuk kishte asnjë lloj ngarkese dhe peshë toka në duart e mia. Αυτό έγινε όταν έλαβα πνευμάγιο, ήμουν παιδάκι. Kjo u bë për mua kur u pakzova me frymën e shenjtë, që isha fëmijë. Όταν όμως μεγάλωσα και έγινα πρεσβύτερος, με οδήγησε ο Κύριος με ύπνια αρκετές φορές. Por kur u rrita dhe u bëra peshkop, Zoti më drejtoi me shumë ëndra, domethënë shumë herë. Έχω δει ένα πάρα πολύ ωραίο που ήρθα στην Άξο, δεν θα ερχόμουν, γιατί ήμουν μια χαρά στην Αθήνα. Μου έδειξε ο Κύριος ένα ενύπνια και ήρθα στην Άξο. Kam pa një ëndër thot shumë të mirë, të cilën më bëri të vinë në Nakso, sepse nuk do të vinja në Nakso mos ta shifja atë ëndër. Στους πρεσβυτέρους λοιπόν δείχνει, δεν λέει εδώ πέρα σε όλους, δείχνει σε όλους που μπορεί να δείξει ο Κύριος ενύπνια. Tek të moshuarit pra mund të tregojë Zoti mbas edhe tek të gjithë mund të tregojë ëndra. Το έχουμε δει αυτό, πολλοί άνθρωποι αφού το λέει ότι όταν ο άνθρωπος λέει στον Ιώβ δεν ακούει, τότε λέει όταν πέφτει βαθύς ύπνος στους ανθρώπους, τους μιλάει ο Θεός. Αυτό είναι όνειρο, ενύπνιο. Kur thot tek Jobi, kur njeriu nuk dëgjon Perëndin, atëherë Perëndia i flet edhe me ëndra. Εκεί πέρα λέει για όλους τους ανθρώπους. Këtu flet për të gjithë njerëzit, Εδώ όμως είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Por këtu është diçka akoma më e përcaktuar. Τα παιδάκια που λαβαίνουν πνευμάγιο θα δούνε οράσεις. Fëmijët që pakzojnë me frymë të shenjtë do të shohin vegime. Και οι πρεσβύτεροι τώρα θα τους οδηγήσει ο Κύριος, αυτό πρέπει να πει, θα δουν ενύπνια για να δώσει οδηγία ο Κύριος. Dhe të moshuarit thot do të shohin ëndra që të mundet Zoti të drejtojë pra njerëzit. Παραδείγματος χάρη ο Παύλος ήταν στην Τροάδα, δεν ήταν πρεσβύτερος, αλλά ήταν Απόστολος. Είδε ένα ενύπνιο. Pali, për shembull, ishte në Troad, në Tria, si thot. Είδε ένα άντρα Μακεδόνα και είπε ανάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Nuk ishte peshkop, domethënë, por ishte apostoll. Dhe pa një ëndër, pa një burr Maqedonas dhe i tha ja na ndihmo. Dhe kështu shkoi. Φαίνεται φορούσε τη μακεδονική στολή, κάτι πως τον κατάλαβε ότι ήταν Μακεδόνας. Me çfarë duket i tregon Zoti domethënë uniformën që kishte veshur dhe ishte forma maqedonase. Και μας λέει γραφή, τότε συμπεράναμε ότι ο Κύριος θέλει να πάμε στη Μακεδονία. Dhe na thot shkrimi se atëherë kuptuam se Zoti do të na çojë në Maqedoni. Και πήγαν στη Μακεδονία, πρώτη πόλη ήταν η Φίλιππη. Dhe vajtën në Maqedoni, qyteti i parë ishte Filippi. Δεύτερη πόλη ήταν η Θεσσαλονίκη. Qyteti i dytë ishte Saloniku. Τρίτη η Βέρεια. Dhe qyteti i tretë Verja. Αυτές ήταν οι κεντρικές πόλεις της Μακεδονίας. Këto ishin qytetet qendrore të Maqedonisë atëherë. Έτσι. Δηλαδή με το ενύπνιο, και εγώ είδα ένα ενύπνιο τότε και συμπέρανα ότι ο Κύριος με καλεί να έρθω στην Άξο. Και ήρθα. Dhe unë pash një ëndër dhe aty kuptova se Zoti më thërret që të vinë në Nakso. Dhe kështu u ngrita dhe erdha. Amen.